Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana onga I mea faufali. Fafso ta I le mato ofisa I Samoa I le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu maanga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea le ngau sia ina o apa I so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo na mato whaatinoina so se tūlanga I le tūtau metal fabrication. Whaatinoina I te tonu lava o tato lau whanua I Samoa. Whaafso ta ila mato ofisa I New Zealand, le afionga ya Leslie Wolf, ile nusi, valuru o luatasi, lima I matalanga. Le SM and the Pacific. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. E fia Pacific East whaelo ato lana whabitoa mo le aso sao tina male masira ato me. E whase fun whaelo tupe tai lua se lau ta lau sau nia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso re tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Manatua o lo whaawau fo I le whabitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga I le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer ti posi mai elo tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la whaino tupe whamamoli. Ai inga whabitoa. Awani ngalo si lia male fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand. O lo avano fo I a tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu mamangele. Mo nisa whamtalanga wala au le telefoni o Valuselau o tasiono no bea siasi I le apia fōringa Pacific Easy. O lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa.
guess boss. Salve Marfia. Ai. Ei, mas é minha ai sim. Halo, Anggo. sorry. Marami ke mga oiro ki amakat po kala meri ko viri mai. Boleh suka mah. Si masih hotel for hotel Malaysia. Oh. Mapawali or kay me ke ro hai ka umaya or ka mangor kay me va ko top up por pau. Ala no ke wa umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, boleh. Fao mesti ngamia sih, makal sih ngamia ya boleh mahal. E fa ro le mai o se wakari. Ele ngi me fa va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online va be ro fai. Le la ko pe ko munguri am kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa uma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya boleh. Okey. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fa ku so maka mai show de fa la ko fa la u lo. Iya ma fa la ke le fa ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Tayo mo. Ah, Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O whaafaingo fia nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā ruenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart. We're Pacific Youth. Of course we want to go Polyfest just to do meetups. We're Pacific Youth. What are you doing? You're not even youth. Can you just... We're Pacific Youth. Of course I'm going to get immunized to protect my community. Bro, that was dry. Yeah, and yours are dumb. Mine's are actually, sharing a positive message. This is the thing about... We're Pacific Youth. Of course I'm going to laugh when my mom has a voice character. Pese loco. We're Pacific Youth. Of course I'm going to make sure that the information that I'm sharing is true and helpful for our Pacific community. You know, actually, my friend's uncle told me that the vaccine... We're Pacific Youth. Of course I'm... And did you know that he also... We're Pacific Youth. Of course we're going to promote World Immunisation Week to protect Pacific New Zealanders. Immunisation saves lives. It stops spreading diseases and protects our most vulnerable communities. This year's theme is improving equitable access to immunisations for children, regardless of their background. We're Pacific Youth. Of course we're going to do what's best for our community. We're Pacific Youth. Sometimes we pretend we're young when we're actually old. Hey, our ancestors did not die for... My neck, can you... For my little... Yeah, there, thank you.
Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame o mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngalwenga. Pa pēra ngau sia ina o apa i so se sais. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valulu o 5 o luatasi valulu o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Eva vetaunu ule malanga pe atato walo fa'afatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. E fia Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupeta I lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso retasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo I le whabitoa e nao le 5 tala tongi pia e whaonga I le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer ti posi mai elo tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la whaino tupe whamamoli ai ngā whapitoa. Awari ngalo si lia male fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand o lo awano fo I a tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisha whamtalanga wala au le telefoni o Valuselau o tasiono no bea siasi I le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa.
marques fácil. Salve Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. sorry. Wala may mga oiro ko makat pro kala meri ko viri mai. Boleh suka mah. Si Isin masih nak cakap macam mana si cakap. Oh. Mapawali or kay may kiro hay ka umaya or kamang or kay may evacuate top por pau. Alam mo kay umar nga pau. Feferi po ay nga roya pau. Iya, boleh. Fao mesti namanya si fakal si namanya ya boleh mahal. Ya falong le mai o si wakari. Elingi me fa va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online va be ro fa. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga le Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okey. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fala ya lang la fai kurso mama kamay show de fai la ko fa la ulo ya ma fa la ke le fai ngole o ngal Pacific 40 man la ku ka fa Six. Stay ro. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o fa faingo fia nei nisi o nanga e pe o fa taunga pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le talofa voucher. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of South. We're Pacific Youth. Of course we only go Polyfest just to do meetups. We're Pacific Youth. What are you doing? You're not even youth. Can you just... We're Pacific Youth. Of course I'm going to get immunized to protect my community. Bro, that was dry. Yeah, and yours are dumb. Mine's are actually, sharing a positive message. This is the thing about... We're Pacific Youth. Of course I'm going to laugh when my mom has a voice crack during Pese Local. We're Pacific Youth. Of course I'm going to make sure that the information that I'm sharing is true and helpful for our Pacific community. You know, actually, my friend's uncle told me that the vaccine... We're Pacific Youth. Of course I'm... And did you know that he also... We're Pacific Youth. Of course we're going to promote World Immunisation Week to protect Pacific New Zealanders. Immunisation saves lives. It stops spreading diseases and protects our most vulnerable communities. This year's theme is improving equitable access to immunisations for children, regardless of their background. We're Pacific Youth. Of course we're going to do what's best for our community. We're Pacific Youth. Sometimes we pretend we're young when we're actually old. Hey, our ancestors did not die for... my neck, can you... For my little... Yeah, thank you.
Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu maanga ngata mo so se ngaluenga. Pa pea ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo na mato whaatinoina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatinoina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera olu atasi valulu o 5 olu atasi valulu o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific.